Karbi Anglong District Magistrate and 144 CRPC Kibi helmet cukup ke atum bike scooty motorcycle paklong long le. Dongmoka Forest ke paro angkang aron re pen Karbi Anglong pen adol kido arlong ke pot ingto nangpo denarong usukaro. Kupili konstituensi along Karbi Atum Pawan Kumaro yang panjakong kipidun aputak ning duglo 24 plus organization. Kardom ada bertarong peniti bertatan bang thare harmony ben nan bertang tan pen arjik thak. Karbi Anglong District Magistrate pen 144 CRPC BC helmet kecikup ke abang pubang piatum. Adang hini akari mate bike scooty lepen motorcycle pangplong long lepusi non hedjong paceta. Karbi Anglong along kari kacing koi pen munir apran kana hok arniwang kebat langdam si. Karbi Anglong District Magistrate pen 144 CRPC alam toy non hedjong pacetak pon tanglo. District Magistrate ke tarli pen kelonga tengke bike scooty lepen motorcycle ke pangplong atum. Helmet kacikup ke ajok thangwak be apran damnang ulu. Dangnia kari ke pangplong abang pubang pi atum helmet kacikup ke ajok Karbi Anglong along akili munir apran kana hok nanglo. Lahailam ki langdam pensi Karbi Anglong along 144 CRPC padopon lo pusi District Magistrate pen pherangke hamphang aphan thanpachini helmet ke chikup ke badu abang phu aphanta jangthu pathai longri puta lamtoy alwalong pachetak ponthu Dongmoka Forest ke parlo angkang dongkhap paklong kam kang thilang so lapen wirwar malom pen Karbi Anglong arlong aron re pen kepon aputhak denarong usuka song pen ington nang jipu kapacetak abirta there ni phai krega thom arni pherangke rostom tok bipen kat news asa hemalong birta nang pale Dokmoka Forest Range ke parluang kang pinangan na di malongpen Karbi Anglong along riarlo ador ke domate Karbi Anglong lapuan aliracham ke ong pi anta aphiong ingthai dang ong si theklonglo lasite na rongaru United Student Union of Karbi Anglong asonga hinpen ington nang jipura birta pangdak lapen arlong ki pon atrak akile kar thangpen towar ka chilenga radapan ere meme anpin lasi prabjin ben akile kar thang ington nang polapen Karbi Anglong akhiatat angtang ki pon ington vek nang po puta denarong United Student Union of Karbi Anglong aro amebu hatching rong phalapen rajute rang atumpen pacheta jongsi ington te pulote sodakpen keche songa sai tengji puta alang ritumpen pechini pontu বৰ্তমান আপোনাৰ নামটো ক'ব মোৰ নাম চেমস্পৰ্ট বসুমতাৰী মাইবি মডেল ইংলিছ হাই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ বৰ্তমান আমাৰ স্কুল একো চৰকাৰৰ পৰা একো গ্ৰাণ্টে পোৱা নাই নাম্বাৰ 1 এই বিল্ডিং নাই নাম্বাৰ 2 চাইকেল ষ্টেণ্ড নাই আৰু এফালে ইউৰিনেল লেট্ৰিন তাৰপাছত এফালে লেবৰেটৰী কিবা কিবিও নাই লাইব্ৰেৰীও নাই খোৱা পানী নাই মোটামুটি কাউন্সিল বিলাকো আমাক একো চোৱা নাই তাৰপিছত আমি যোৱা বছৰ CM আহিছিলে CMকো আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলে তাৰপিছত ছাৰে কিবা এটা কৰিম বুলি কৈছিলে নাই তাৰপিছত আমি লোকেল ছাৰ লাহিল মস্তিৰ কো আমি প্ৰপ'জাল দিছিলে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে কিন্তু আমি একো বস্তু পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ এইটো অফিচ ৰুম নে কিমান ক্লাছ ৰুম আমাৰ ইয়াত টিচাৰ কমাণ্ড ৰুম তাৰপিছত এইফালে ক্লাছ 7 তাৰপাছত এইফালে আছে ক্লাছ 6 আৰু ক্লাছ 8 তাৰপিছত 9 10 টো আমি এইফালে কৰোঁ আৰু বৰ্তমান কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত আমাৰ টোটেল এতিয়া 130 ষ্টুডেণ্ট আছে টিচিং ষ্টাফ আমাৰ 22 আছে 22 জন আছে আচ্ছা এইটো বিল্ডিংবিলাকৰ কিবা কৰা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াবিলাক অহা নাই নাই কোনো ইয়াত মানে চাবৰ কাৰণে এনেকুৱাটো অহা নাই আমি কমিটি টেম্পৰাৰী বনাইছে আৰু হাজাৰ দিলে বনাইছে কিমান দিন মান হ'ল যোৱা বছৰ বনাইছে তাতে ছাৰ সেইটো ক্লাছৰুম হয় নে কিবা কমিটি হ'ল বুলি গম পাইছোঁ আগত এইটো গাঁৱৰে কমিটি হ'ল আছিলে তাৰপাছত এইফালে আমি ক্লাছ কৰাটো LP স্কুলৰে হয় তাৰপাছত LP স্কুলৰ পৰা আমি দুটা ৰুম খুজি লৈছে মানে আপুনি এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি মিনিষ্টাৰ বা আছে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা এটা কাউন্সিলক কি ক'ম ৰিকগনাইজ স্কুলৰ এনেকুৱা ফাণ্ড বা আছে না নাই সেইকাৰণে মোৰ বিশেষটো এনেকুৱা ক'বলগীয়া নাই মানে ঠিক আছে Sisu Saruthi Lepen SVEEP Selatum Chelang Pet Pen
There po cricket home arni difu circuit house along okpran ke me parpi abang pu bang phia phan wood ke jok amo along ke parlo ponji phan isi serok tok amai pado Nona phong luk sabah kelik along okpran ke me parpi abang pu bang phia tumanta wood jok energy po alam pen guwahati pen kerang sisu seroti lepen SVEEP sela tum cherap che to pen difu circuit house along there po cricket home arni isi serok tok amai pado si Akrok alam aputak kasike aklong palidam serok tok amayalong sisu seroti pen kebang abang pimar suati bora lapen nehrika das atum si okpran kemi parpe mate agaprek ahin kethek abang buang piatum wud kejok damahut cerap cetutun akenang sot aputak kacetong arada phan than pajini non malam support han bertamu ton poneksina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok car beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so lapen so arlo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrig mo. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamu piutat bertalong wang tulung Kupili konstituensi ke parlo angkan Karbiatum Pawan Kumaroy apan jakong kipidun apan Prekja maracari songo tumpen Kacing bedun aputak Ning duglu pusi 24 plus organization tumpen Theri ni pai krihiniarni Kat New Zealand birta nang pale 6 dul arona teng pen pulutik kona aswatum Karbiang long arlo voter right away Sita keceng hut pen labang so right pipon der ajok Kia kisung nang dulu Bangso jeni si MSC Pawan Kumar 6 dul arlo Kilik nang cepate dun bo idem Laki chokche pusi Alang lia putak kod alok PIL pilo Bangso teng kod pen Kangsai tak padupon bomlo Labangso porho Kupli constituency pen Prekjam political asong pen Ciusi BJP along Kacing bedun ke Ning duk meme alam Pusi 24 organization atum pen Ning je Si ini apor kami nitum pacini sudah berapilo non apor council pen aman gitu Guwahati High Court pen alang tu mapan la bangkit home IMC atum pan amen ing thanang po ba alang tum council long nang cepat kilik nang cepat edun nang ji aruna be pusi pacini lo alang tum pan than ostami piniani anta council authority tum plan keterlo asona thaksi pini dongka long BJP amai bilo hada lasi labang so amai long pinang an akar biatum ba kupli constituency akar biatum labang so BJP party long cepak wak dulu lasi nili tungki puja bangke ki mesan ang hek kali lagi
athi non pawan kumar rai aphan ke non alang li ke non koda long si labang so puthak che ing sai bomlan alang li ke non ke athang ta ajakong ave lasin non jong si kaprek akar bia tum jong si kupli constituency te Athenon apor hut BJP asong along bangjok aphanle ning dok pen chingbedun pusitame BJP along anong no kelong jike Pawan Kumar lasi kidun tangan abang hugang phi atum sitame puthon amena asong along chirui thu asonte khe kache song along jakong long thuji lasi non labang so chesong pon boma hut kaduka we 6 dul arlo kido khe tum ansta jakong horang nangge pidun jia phantone for organization atum pen kachunuri padu ana berta bangla pansi kang tomponi lo domi thangme kurwang thu